What's up people, what's up guys, bakunzi ba Visionnaire TV show. Nkuko mubibona rero no musi turi mu Kamenge neza na neza hano kuri Barume Palace. Nimwe muri hotel ikomeye cyane, tuhasanze umustar akomeye nawe. Sinzi ko ari muri shooting, sinzi ko ari mu kimugabo mu Dr. Gava. Numwe mu baririmbyi bafatiye kuri iki Burundi cyane cyane wa Buja Flavor, numwe mu nkingi z'umuziki wo ngaho Bujumbura. Hamwe bavuga ati abuze mu muziki wo ngaho Buja Flavor, yeba nk'amatara n'umuyaga nkuba n'amazi bishize. Dr. Gava twifashe gute gusa? No musi rero tugiye muri one cyangwa ubininde naho tugusaba tukaguha ifoto y'umuntu cyangwa tukakwereka ifoto y'umuntu runaka ukatubwira ko uriteguye rero Gava ni umwe mu baririmbyi akomeye cyane bakora cyane bidashimwe ngaha muri industry ya plus 257 aho afise n'indirimbo aheruka gukorana na Dr. J benshi batari bakingira ngo muramwibuka ego hamare Dr. Gava twagiye ibintu bitatu umuziko twagiye yo mu mama mwiza uburongozi bwiza twari igihugu fresh mama w'abarundi bose nakabijiji ya ubone n'uwa mbere uwa kabiri nawe akili twagiye ibintu bitatu umuziko arapambana sana arituma umutima mwiza one love cyamamare umukozi mwiza muramaze kubona na kitatu nane haburi kikuka mukorane kwa kili ibirefu bizoza tunabibutsa yuko Kiriko ariwe yaraye atwaye imodoka yahariwe super beat y'umwaka yatanzwe n'ishyirahamwe ryitwa Super Bats. Uyu nawe uyo ni kozi ndirimbo nakidu August witwa Auguste Burundi umunsi ibintu bitatu August hasi n'umuntu ameze fresh ikundira ibinini by'amasafari ikundira n'abana kozi mwiza arituma nawe nye akora cyane kozi kabisa tukibandanya nawe Big Fizo Fizo nawe Big Fizo umuvyeyi mwiza wacu tugomba muri gente mwiza umutima mwiza n'akabikiro neza ngabo bijunjo bijambo ngabo tumwe n'umuziki wacu ugera kure yafashije benshi n'abantu yafashije uburyo bariko barapambana nibo bari hejuru bari batudo urumva n'umuvyeyi mwiza urumva yakoze byinshi cyane muri muziki cyane rwose Simba ntari cyambara Burundi yashaka amarizo manizo na umuziki mu brand baga twese akarugo twese amezi fresh yakoze byinshi cyane bana mushimye mwiza cyane umuntu wa PC umuntu atishima umuntu ari fresh ndamwemera sana akora iki uyu muziki bashe mu muziki cyane gose nakita tukiri kwa Roriro hanaho bakaririmba gospel sinagiyorera kuva kunshaka akaba umukinnyi w'amafilme bamutwara itera muhanda niwe yabaye wa kabiri muri Super Party na Super ibintu bitatu muziho arasenga cyane akora cyane akongera akaba arafasha tukiri ngaho uri bakokila Double J once again ibintu bitatu muziho Double J aheruka kubyara nawe nkamubwira ati rero umwana kwanza abanze yumva icyo mu mujyanye
bitatu ameze fresh, arayaga n'abantu fresh, yishima, kuwa alituma kabisa, anapambana sana. Respect kabisa. Yeah, bad boy killer. Uyu ni Sebarundi. Evarisito ndayishimiye. Ibintu bitatu umuziko. Umuyobozi mwiza, arituma. Eshi twidoga naha. Umuvyeyi mwiza, umuyobozi mwiza, mu bantu b'ijunja n'ijambo. Koze byinshi nawe nyine muri uwo muhungu. Bifes on the floor. Rap Goliath. Ibintu bitatu umuziko. Bifes on the man, bifes on the floor. Mupamba naji, wari tuma. Peace. Umutima mwiza, anafashanya sana. Zawujunja n'ijambo. Ya, turacabandanya. Ibintu kumushikangana n'utari na gatatu. Wamurumva? Bitatu wamahumva wamuvuga kumwe. Atwara ubutare fresh, abucunga fresh. Narambe ni. Arituma nawe nyine. Ya, uyu nawe. Ya, uyu bamwitwa Desire Manirakiza. Asanzwe atwara ishyirahamwe ryitwa Kayiki. Umugambi wa leta ujejwe gufinansa abakene n'amaproje y'abakene. Witwa Kayiki. Ndabona bavuga ubufasha. Nawe. Sema mfumba. Umunsi kibiki. Ni bitatu umuziko. Rumujama. Umujama ndamuzi. Warakunda icupa sana. Warituma arapambana, yafashije byinshi umuziki w'Uburundi. Muga nawe nuko waragukomeye. Arakunda icupa sana. Koresha umwanya nawe umuziki. Koresha umwanya nawe n'umujama wanje na jewe. Kandi n'inshuti ya Simbi. Simbi. Nawe nyine uko waragukomeye. Naro ari umurongo bari biroko kumugwago. Igisagara cyose naruka kumugwago. Umuriro uguma waka wewe kumushuhe buhari woreka kuyitinya. Utanyuyeho. Ujumbo. Tukinga. Samia Suluhu Hassan. Ya. Mama umuvyeyi wa Diamond. Ibintu bitatu umuziko rero. Mbe mana yabundo muhapore kwa. Yamushije. Baraswe kumukura mu gitego. Ebana ibitatu mu mbe. Mbere afite umutima mwiza kandi afise n'umutima urinda. Icyamamare mu Rwanda. Ntare ingore. Barabaje fresh, abantu biwe neza, mama yituma. Nakabikiwe mama sikoke gongo. Mama mwiza sana. Umurongozi mwiza mu magi Tanzania hajya barakuye. Mama meze bye. Cyane rwose. Gasol. Kabala. Umujama. Aratwenza. Comedian. Ameze fresh man. Uri kumwe nawe nyene ushobora kumva ibintu. Oya. Naguma mvuga utuntu dushanga yasubiye. Umuvuga. Ameze fresh arituma arapambana sana. Yera ngo yariko aratwara n'abantu muri modoka afite umutima mwiza wo gufasha. Respect kweri yuba. Ya. Aho nyene rero bitagava. Mbe nkewe kuzi abakomedi hagati ya Gasore n'Umutima. Uwo klasa gute muri abo batatu wa mbere wa kandi wa gatatu. Chenga ndikikundi sana sana. Oya. Jeni kungura Gasore. Gasore ni kuka number 1 protein. Uwa kabiri yachatse nyuma Kimutima. Hama kipinde. Ya. Hama turashaka kumenya hagati wawe Satubifu Zeroliro. Tondeka abantu karisho. Satubifu Zeroliro. Uwa mbere yozi wanje. Man jiwanje uzamurigo amafuzo amasatu. Boloriro yakoze byinshi. Boloriro niwe yatwise igiciro. Tubaze nko muri ririmbyi yatangiye kuja
hanze ngaha niyo yatumye umuririmbyi kandi yagiye gushira abazungu muri gripe abademu no wa mbere aho umuririmbyi wa mbere ngaha atangiye kugira ngo ibintu by'amamodoka meza mwiza rero yakoze ibintu byinshi cyane kuko yarazi azima gute kandi agipambana ibintu bacapambana hirya y'ejo arafise indirimbo bitwa inotse ko akora video hirya y'ejo indirimbo shashe twitwa inotse ayo n'amakuru akiri mu gihe ariko arapambana ko naramubonye ashinga amasanamu yo hanze ariko arashuti no mu bantu tugomba kurekuramo harimo iminsi iri imbere ari nk'umwaka uza uzogenda mu by'isekora kuraje monana autre chose uno musi mu Burundi dufite amabende hariho We Love Music yarasambutse tuvuge Billman Boy iracahari Overdue Team yarasambutse Swagger Team nayo nta ikihari Bantu Boy yarasambutse Overdue yarasambutse nyinshi mugato tuvuge YM Music urabazi kuba hafi yawe ni ingwara ngwaye ndetse no cyahe ereka singira yandi mahitamo uracubabona bakoranye indirimbo na Satbi na Alvin okay bajya hagati y'abajya na Billman Boy wo krasa ninde ari uwa mbere wa Billman Boy cyangwa bavuge kubera basanzwe bamaze imyaka myinshi man papa urabona umuntu uri kuravuga uraba n'ibigoga nuko nanje yewe isha uvuga ati we nawe ukurakura urubara bako barakora Billman Boy apitero barakora fresh je sinovuga ati ngo ya ushira wapeti imbere ya Billman Boy ubonye number 1 ya Dr. Gava umunyamakuru wa mbere yemera ngahani jewe so nimesema mimi na wewe lo premier eba mbere ni wewe mpampo wanjye les journalistes internationaux emblématiques urituma kure kandi uri no mutima cyane gose na cyane c'est pour abona abantu nya bose banuze nya bari uraya bayiso bana diso cyane nyene yari tu nawe urenze kamene cyane ko dufite n'amaraso ashushe y'ubikora kandi cyane muto cyane cyo cyane atoye hama rero Dr. Gava turagushimiye kubona washoboye kwitaba kano kanya ubihaye kugira ngo dushobore kuyaga muri bunini aho watubwiye abantu benshi n'ingisho n'abazi kamene uravye ko mwishuro ukira amanota ngahe jewe sinzi kuri ahubwo no waza cyane tuvuge nk'umunani cyangwa icyenda none bazi amanota nawe harira na mwarimu ari hajya n'washaka gusa kamene nakoshije bikeya nakoshije abantu 10 watoye umunani mugabo wumva ko umunani ku 10 abandi na mamenye bajya batwara ibintu by'umutari n'abajya gashaho tubigiremo Gari ibintu by'ubutare ngo ubutare babucunga neza abakunzi ya Visionary TV show uyari Dr. Gava. This is another big tune artist from Buja Flavor for Buja Town. Uno musi rero niho twari twabazaniye muri uyu ninde amumva yuko amanota 8 ku 10 kamenye yagerageje kuyaronka. Dr. Gava, you are welcome anytime. Ubwami bwacu kugira ngo tuyage byinshi bitandukanye tubizira ko no hanyuma tugukeneye tuzokuronka. Karibu sana Jenny. Ya abakunzi bacu rero stay tuned. Aho twizera ko muguma mudukurikirana uyari Dr. Gava no hanyuma tugiye gukorana byinshi muzoguma mubibona icyo abasaba ari kujya kuri YouTube channel yo mugakora subscribe ni Dr. Gava murasanga kindi ndimbo nka Maisha n'izindi nyinshi zitandukanye za wampo iki ikisho aheruka gukorana na Dr. J. Stay tuned mubandanya mudushigikira wagwana uba mwitwa Dr. Gava. This is another big tune artist from Buja Flavor. Dr. Gava twende kule. This is another big tune. This is Dr. Gava. Bombo class. Umwambazi. Bombo class. Umwambazi. Abahitwa? Iyo hotel bayitwa gute? Balune Palace. Balune Palace. Yes. Nimwe mu mahoteli akomeye cyane yo mu Kamenge. Abahitwa gute? Ni mu Gituro, ni mu Giki? Muri heha? Yes. Kujya gatatu. Kujya gatatu. This is Kamenge. Buja Flavor. Abatarabona Kamenge. Balune Palace.
Yeah. Shaka